الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkamitti naaf jirtan fayyaanaa qabdanii cufa keessanuu bakka jirtanitti rabbii yaadaa muraada keessan isin haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbii walitti isin haa qabu khayriin takka isin dabarin hamtuun takka isin argatin ramadaana keessan rabbiin isinirraa haa qeebaluu jechaatiti zakaatul fixri yookaa sadaqatul fixri yookaa sadaqatu ramadaan tun cufaatu maqaa isiiti waa'ee zakaatul fitriitii wajjilaalla qur'aanarraa hadiisarraa ammallee yaada ulamaa'ii teenyaatirraahi wajjilaallaati haasofnee ka'arraan tanaa kuni bakka isaatittiin isinin ja'a tanaafuu yeroo muraasa takkaaf gorsa bareedaa dhaamsa gabaabaa keenya kana gurra keessan ka qaamaa dura gurra keessan ka qalbiitiin akkana dhaggeeffattaniin hayyama jaalalaatii fi kabajaatiin isin gaafadhaa jechuudha. anis kanin dubbadhu isinis warra dhaggeeffatu warra dalagatu rabbiin waa godhu warra dhugaa qunnamu rabbiin waa godhu gaaddisa rahmaan jalatti jalla jalaalu rabbii san jalatti rabbii walitti nu haa qabu ollaa rasuulaa salawaatu rabbii wasalaamu alee rabbiin nu haa godhu ramadaana kana keessa ibiddarraa warra bilisa ba'e rabbiin waa godhu warra leelatul qadrii qunname rabbiin nu haa godhu jechaatitiin eegallaa jechuudha. obboleeyyan kiyya ka islaamaa zakaatul fixriin tuni akka waliin jenne qur'aana hadiisa sahihaa fi ijmaa ulamaa'iiti. qur'aana keessatti rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii qad aflaha man tazakkaa wa dhakara isma rabbihi fasallaa je qad aflaha dhugatti milkaawee jira man tazakkaa namni lubbuu isaa qulqulleeyse milkaawee jira وذكر اسم ربه فصلى أما اللي مقا ربي إسادوي الله أكبر جئي نمني صلاة شنن صلاة نغت ملكاوي جرا نمني لبو إسا وان فقط را شرك را دوينم مرة بون را وان فقطاته چفر راهو نمني كل ليسي نغت ملكاوي إيغنا مقا ربي إسادوي نمني صلاة شنن صلاة نغت نمني كوني نما ربي داف قد جئين إسنين جاوب بليان كي كإسلاما ulamaa'iin teenyaasi zakaatul fixriin tuni waajibaa ja'urratti waliif irra galanii waajiba saniis obboleeyyan kiyya akkunumatti wanni ifirraa ja'an hin jiru kamaa fi sahiihayni min hadiisi ibni umara رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض درقم غدي زكاة الفطر زكاة فطري من رمضان باتي رمضان ترى تجو سن الرافرة تنافو علماء سلفاتي في تخلفا ما أنان فرض جتون ألزم وأوجب تكما درقم غدي جتون أبلينكية أما زكاة الفطر تن أبلينكية كإسلاما أكما جيني رمضان هجرة لميسا كيستي واجبة هتي zakaatul fixriin tuniisi hijiraa lammadaa keessatti waajiba taate wanni isiin ammaas ogeessummaa qabduutu jira booda bal'inaani keessa deemnee ilaallaati ogeessummaan isii hadiisa imaam abii daawudiin odeesseetutu jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa imaamul albaaniin sahiihul jaamii keessatti sahiihaa jeen hadiisni kun rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a ogeessummaan isii wanni zakaatul fixriin tuni akka kan namtuuf godhamte من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر إرجما ربي صلوات ربي وسلام عليه دركما قولي زكاة الفطر زكاة فطر دا طهرة للصائم إسا صومنيف قل لنا أكتا تفجج دركما قولي من اللغو دبي كفاته الرّ dubbii kufaa namni yeroo ramadaana qabu dubbatu saniif jecha akka isa qulqulleessituu fi godhamti warra fathi ammallee dubbii wal qunnamtii saalaatitti qaceelchiturraa tanaafi godhe yaarsaa fi jaartii yeroo sommanaa waan wajji haasawaniitu jira saniif jecha zakaatana dirqama godhe
ammallee ogeessummaan isii waxu'umatan nyaata akka taatuuf jecha lilmasaakiini miskiinnaniif tanaafi hikmaan isii tana jechuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan garii baatii soommanaa keessa tanurraa argamtu sadarkaa teenya tanurraa irristu saniifi godhamtee jechuu akka sadarkaan teenya ol kaatu ammallee miskiinni guyyaa san obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkuma nama kaanitti quufee gammachuudhaan iida isaa akka dabarsu saniifi godhamtee jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammallee guddaan isaa baatii tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatiin tolina isaatiin arjummaa isaatiin baatii tana nagayaan fixuu keenyaa fi zakaatul fixrii tana yeroo kannannu sanillee isa irratti galatoonfannaa jechuudha jalla jalaalu tanaa jechuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa أما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه نجئ إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه فرض درك أما قد زكاة الفطر زكاة فطر لا درك أما قد ساعا سجودة تكو درك أما قد من تمر سجودة تكو تمرر سجودة تكو جتون أبليان كي يك إسلاما مدي أفر جتون جالوان كي يك إسلاما harkashana chalameen keenya walitti yeroo deebisne kana afur jechuu namni zakaatul fixrii kannuu fadhe harka isaa kana guutuu hoggu afur timirarraa yoo kannine sa'a tokko suguda tokko ja'amaa jechuudha tanaafi rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dirqama godhe zakaatul fixrii maalirraa godhe suguda tokko dirqama godhe min tamrin timirarraa kate awsaa'an yookaa suguda tokko min sha'iirin garburra alal abdi gabricha irratti wal hurri bilisa irratti wal dhakari dhiira irrattis wal unthaa dubra irrattis wal sagiiri xiqqa irrattis wal kabiiri gudda irrattis eenyurraa min al muslimiin muslimtoota irraa ka tahan zakaatul fixriin nama kana cufarrattuu jaalawwan kiyya ka islaamaa dirqamaa jechuudha gabrarrattis bilisarrattis dhiirarrattis dubartirrattis ijoollee xixiqqoorrattis nama guddarrattis warra muslimoota ta'anirraa isaan kanarratti dirqama wa amara bihaa salawaatu rabbii wa salaamu alayhi isii sanitti ni ajaje an tu'addaa isiin kannamuudhatti qabla khuruuji nnaasi namni bahuudhaan duratti dirqama godhe ni ajaje isii sanattillee ammallee ila salaati gama salaataa odoo dirree salaataatitti odoo hin deemin akka isiin tun kannamtutti rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallama nu ajajanii jechuudha obboleeyyan kiyya walibnu aadiyyin waddaaraa quxniyyin biisnaadin da'iifin agnuuhum warra miskiinaa kana duroomsaa ani xawaafi fi haadha alyawmi guyyaa kana keessatti naannawurraa warra miskiina kana duroomsaadha akkaan isiniif je'e jaalawwan kiyya ka islaamaa amaanaadhaaf hadiisni kun sanadni isaa laafa garuu ma'anaan isii waanuma jirtu laal eenyutu keessa jira muhammad ibni umariituutu keessa jira obboleeyyan kiyya alwaaqidii isa kanaatuutu da'iifa ulamaa'iin teenya isa kanaan da'iifa ja'aniini wada'afahu hadha alhadiitha kana imaam ibnul madiinii wa imaamu nasaa'iyi إمام البخاري شوف ساني ربي رحمته أقوله في رحمة واسعة منكر الحديث جيني حديثني كن جيب ما داجي أكا حديث كان يرو دبته ملء أكا بيكموفي أمانات أفي ولتي حسوني ملء جالوان كي كإسلام رجع قدو تشوفي متيجتشو كانوا أنا في إسني في مسلم شوفاتو في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جنة حديثني سهيني جالوان كي كإسلام ندرهم ساني سنينجا تنافو زكاة الفطرين ulamaa'iin irratti walii galtee jirti waajiba akka taate ammas isiin tun jaalawwan kiyya akka waliin jenne sa'an suguda tokkootu tuutu kan namaa sugudi tokko muddiin afuran obboleeyyan keenya harka keenya lamaan shanacha keenya lamaan walitti yeroo deebisnu hoggu afur san taatii jenne isiin tun
sugudni tokko kan nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akka allama abdillahi ibni abdirrahman ilbassam rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a je'etti kiiloo sadii jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Namni tokko timirarraa kiiloo sadii garburraa kiiloo sadii sani kannuu qabaa jechuu jaalawwan kiyya ka islaamaa. Kiiloo lamaa fi cinaa yeroo ja'amtus ni geessi, yeroo gariitis akkana ja'ani kiiloo lamaa fi tuqaa saddeet akkana ja'a, garii kiiloo afurii fi maarra jetti. Tuni jaalawwan kiyya ka islaamaa kilaafa keessaa nama baastiin siin ja'a. Ani ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa rahmata rabbiitiin kiiluma sadiin baasuu ture arra duraa isiniin ja'a obboleeyyan kiyya. Kiiluma sadii warra keenyaan nime kiiloo sadii kana jetti kiiluma sadii baasaa, kiiloo sadii baasuu qabnaa jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Ulamaa'iin teenya zakaatul fixrii tanarratti waajiba ta'uu irratti walii galanii jiranii jechuudha. Imaam Ibnul Mundhir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nuti waan haffazne fi ulamaa'i teenyarraa waan qaraane namuutu waajiba malee namni sunnaadhaa je'ee hin jirtuu ja'an. Akka waliin jennetti dhiiraa dhalaadhaa gabraa bilisa ijoollee xixiqqoodhaa nama guddarrattis isiin tuni dirqamaa garuu ijoollee garaa keessa jirturratti waajibaa mitii jedhe. Waajibaa mitii jedhan garuu obboleeyyan kiyya ulamaa'iin garii akka gaaritti jaalatte ijoollee garaa keessa jirturraa hillee baasu. San keessaa maalii fi amiir ilmu'miniin abii amrin Uthmaan ibni Affaan alayhi min Allaahi ridwaan isaa tutuutu gurbaa isaa xiqqaa garaa keessa ka jirurraa waan inni baasee fi isaan gaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunnaa tiyyaa fi eeganaa khaliifoota kiyya bakka bu'uu kiyya sunnaa karaa isaanii jala deemaa waan nun ja'ani jecha gariin ulamaa'ii yaada kana akkaani jaalatee ijoollee xixiqqoo garaa keessa jirturraa illee baasuun jaalatamaadha jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Ammaan tanagaa abaluu akkas jee abaluu akkana je'ee tanarra hogguutuu ani waan hin je'u jaalawwan kiyya ka islaamaa kilaafa ulamaa'iitiis walii fi ibsinaan isiniin ja'a. Keessaawuu gorsi arraan tanaa kun nama xaalibal ilmii akka kiyyaa ta'eef hedduu barbaachisaadhaan isiniin ja'a. Ulamaa'ii jidduu obboleeyyan kiyya ka islaamaa wal dhabbiituutu jira. Yeroo zakaatul fixriin baasamtu keessatti wal dhabbiitu jira. Imaam Abu Haniifaan rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a imaamul a'zam inni maal jee obboleeyyan kiyya qiyaasa maallaqa irratti zakaa maallaqaati irratti qiyaasa fudhatee amata lama yookaan amata takka if dura zakaatul fixrii baasuun ni dandahamaa jee obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Garuu shaafi'iyyaan warri madhaba imaamu shaafii jala deemu cufa isaaniitu rabbiin rahmata haa godhuu fi rahmatan wasi'a zakaa fixrii tana seennaa soommana guyyaa duraatirraa kennuun ni dandahamaa je. Garuu imaamu maalik rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a isiin tun inuma if dura kennuun hin taatu. Maaliif jennaan isiin tun akkuma salaataati. Salaata yeroo salaannu yeroo isiiti irratti salaanna malee yeroo isii duratti wahii salaannaahi tanaafuu hin taatuu jee inni obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Yoo na dhaggeeffattan imaam Abu Haniifaan Nu'umaan ibnu Thaabitul Kuufiin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a qiyaasa maallaqa zakaati irratti godhateetiti amal lama if dura yookaan amat takka if dura kafaluu ni dandeessanii jee. Shaafi'iyyaan ammoo rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a ramadaanni seennaa guyyaa duraatirraa zakaatul fixrii kennuu ni dandeessanii je. Imaam Abii Abdillah Maalik ibni Anas ibni Maalik ibni Abii Aamir al-Asbahiin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a isiin tun akka salaataati yeroo isiiti irratti malee if dura kennuun hin taatuu je'e. Amma Hanaabilaan imaamu Ahmad jala warri deemu hambaliyyaan jechuu rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a iidaan duratti guyyaan lama yoo hafeef kennuu ni dandeessanii je. Yoo ammaan tana iidii ramadaanni soddomitti dhumaa yoo kan ta'u taate guyyaa 28irraa kennuu ni dandeessanii je. Yoo 29 kan dhumtu taate guyyaa 27irraa eegalamtee if dura guyyaa lama kennuun ni dandahamaa ja'anii jechuudha. Yoo ammaan tana gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin jaalawwan kiyya na dhaggeeffattan jarri sadii if dura kennuu ni dandeessanii ja'anii jechuudha. Isaan Hanafiyyaa, Shaafi'iyyaa fi Hanaabilaan rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a kennuun ni dandahamaa if dura jechuudha jechuudha. Obboleeyyan kiyya if dura kennuu kana keessattis hadiisa imaamul Bukhaariin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a sahih isaa keessatti odeesseetu jira.
كانوا يؤطونها قبل الفطر بيوم أو يومين صحابان عليهم من الله رضوان زكاة الفطر تنا كان تهني إذا فطري دان درتي غياتو قدرتي يوكا غيا لمان درتي كان تهني تنافي شيخني كينين اللامة عبد الرحمن السعدي نجالته رحمة الله عليه رحمة واسعة غياتو يوكا غيا لما إفدر كنو تنالي نجالته يجتشود أبليين كي إسلاما أمس علماء إنتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة يرو إسين كنمتو زمن إسين كنمتو كيستي والإبنين إسنين جاو أبليين كي إسلاما حنفيان رحمة الله عليهم رحمة واسعة إسين تن فجرين غيا إيدا غيا بهرّا ديرك أما جان أما برو إيدا يرو بينغا مغرباني بينامي هلتو يرو سبيسان فجري يرو باتورا كنمون سني يرون سن ديرك أما جان مالف صدقان تن صدقة الفطر جامت موكم يوكا زكاة فطر جامت موكم تنافو إدني يرو سبيساني فجرين بعد سني الرأي تنافو يرو سن كنون ديرك أما جاني جتشودا غرو وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة علماءين الرهدون إسي جمهور علماء إسان سنكيسا جرّي مذهب سديني جتشو مالف حنفية جنمتي مالكية شافعية في حنابلان أنها تجب إسنتني درك أما بغروب شمسي يرو أدون سنترا سنيومي هل كان إيدات الراججو أما أبليين كي كإسلاما أرانتنا نبيراني نتي الهدى تورا أسريتي أذان اللي أسرين قدو جرتي مغرب يو أرانتنا إن شاء الله تعالى برو أمانتنا إيدتو بيني مغرب الراجل أبدي كنون يروسني واجبا جاءن أبليين كي كإسلاما أما سواني جاءني نمني مغرب سن دوئي نمي توكو إيغا أدون سنتي يو دوئي نما سنرتي وجبت عليه زكاة الفطر انتني إسرتي واجبا ومن ولد أو أسلم بعده نمني غرو إيغا أدون سنتي بودا نمني كوني إسلاموي يوكا دلتي فلا تجب عليه إسرتي درك أمامتي مالف جنان سببني وني إسرتي درك أمغدو هنجرو جان أبلي ينكي كإسلاما أما حديث برا بريدة تقوى الجلال ولا حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نؤطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساعة من طعام نتين كن نتاني نؤطيها زكاة فطري ككن نتاني زمن نبي صلوات ربي وسلام عليه جرو كيستي نتين كن زكاة فطري دا ككن نتاني ساعة سجودتك من طعام نياتر راكته أو ساعة يوكا سجودتك من تمر تمر راكته أو ساعة يوكا سجودتك من شعير غربر راكته أو ساعة يوكا سجودتك من زبيب راكته ككن نتاني وفي رواية براكستي أو ساعة يوكا سجودتك ككن نتاني من أقط أنن غوغار راكته ككن نتاني أنن بور جنان نتأسيتي إسا سنككن نتاني قال أبو سعيد أبان سعيد سعد بن مالك بن سينان عليهما من الله الرضوان إسا في أبان صحابة نجي أما أنا أنين كن أمو فلا أزال إسي أنين كن هنديمو أخرجه إسي باسر هنديمو كما كنت أخرجه أكا إسي باسوتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمن رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه أكمان باسوتين أمالي باساجي ولأبي داود أبان داوي رواية إساء كيستي لا أخرجو همباسو أبدا إنما همباسو إلا ساعة سجودة قمالي واني أبان سعيد رضي الله عنه وأرضاه صحابتي بركاك أبو كن صحابا كيسا إرتك صحابات إني كوني ورا حديث أكا غارت أوديس كيسا تربو فرجري إني كون أبليين كي الإسلام وان أكنا جئي فيك أبا معاوياتو رضي الله عنه مدي لما أمدي شامرة تتاتي مدي لما تعدل ساعة من تمر وغيره جي مدي لما إنا أكا ولنجن وبليان كي كإسلاما شنچكين وليك أمني أفر كنوك أبنا إنجني أمدين بيشامي وان غرغدو تاتي يجك أمدين نولفات وبليان كي كإسلاما كأنا في سنين رانوكن حبا لما إنا
sugudaa san yoo kannine ni taatii waan inni je'eefi أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكي أني وانمان زمن رسول صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنو سن سجودتك يوكا مدي أفرن سنمان كنو تري أما اللي سنمان كنا جئين صحابان عليهم من الله الرضوان بلا بوتيتو بلا جون سنجا أبر رسول الرت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوكا دين إسلام الرت أبا فدين صداتني نتلين كجن نسنمو بلسو dantaafik amadiin qaaloyti waan feete dantaaf taati laa suguduma tak yookaa muddii afranuma baasuu qabdaa jechu maaliif namni wallaafaa fadhamoo kam tanaafi muddii lameen sanifirraa baasanii bargaafasittis ammattis namni nama dubbii isaaniif laaffisuun fadhuu jaalowwan kiyya ka islaamaa akkasii jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo ammaan tana likki na dhaggeeffattan nyaatni kan namu nyaata shani jechuu obboleeyyan kiyya qamadii timira garbuu zabiibaa fi aannan goggogaa jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa obboleeyyan kiyya osuun akka gaaritti isinitti hin dheereessine yoo ammaan tana laaltanii ulamaa'iin teenyallee amma jecha mu'aawiyaa sana radiyallaahu anhu warri deeggalee ni jira akka imaam abuu haniifaa imaamu ibnul qayyimillee rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a yaada kana jabeesseen isiniin ja'a garuu obboleeyyan kiyya dubbiin bareedduun waanuma jumhurri ulamaa jala deeme jechuudha suguda takka yookaan muddii afuran sani malee qamadiin ulfaattuudhaaf maarreen waan hin jirreen isiniin ja'a obboleeyyan kiyya nyaati kan namuu fi nyaata shanan kana qamadii timira garbuu zabiibaa fi aannan goggogaa kan imaamu ahmad rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a shanan tanaatutuutu kan namuu qabaa yoo isiin shanan tun dhabamte ammoo nyaata biraa kan nun ni taatii ja'an imaamu maalikii fi imaamu shaafi'iin rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a nyaatni gosni shanan kun qamadiin timirri garbuun zabiibaa fi aannan goggogaan oduu jiruutullee yoo nyaata biraa kannitan ni tahaa yaadni kun yaada irra hedduu ulamaa'iitii obboleeyyan kiyya ka islaamaa sheekul islaam ibnu tiimiyaanilleen yaada kana deeggaree imaam ibnul qayyimirrin rahmatullahi alayhim rahmatan waasi'a tana kanne wani kanne nuusi min awsati ma tut'imuna ahlikum waan akka gaariitti fokkotaatii misi akka gaariittis bareedallee akka tooballee jiddu jireessa waan warra keenya maatiin keenya nyaatan sani kan nuu qabnaa jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa imaam ibnul qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a wanni kana je'eef amma maal je'e yaada bareedaa tokko je'e madiinaa gaafa san keessatti obboleeyyan kiyya ka islaamaa gaafa rasuulaa jechuu kiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala nabi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi gaafa san waan nyaati shanan kun akka gaariitti nyaadhamuu fi gaafa san kana kannan malee ammaan tana warri magaalaa jiru warri baadiyyaa jirulleen nyaata kanaa fi kabiraatillee ni nyaatanii tanaafu namni waan biyya isaa keessatti namni nyaatu san kan nuu qabaa je'e jaalawwan kiyya ka islaamaa namni ammaan tana nyaatni isaanii aannan boorte san kan nuu je'e hatta foonilleen kan namuu ni danda'a kalluunni obboleeyyan kiyya saardiinni sanilleen kan namuun ni dandahamtii je'e obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'iin irra hedduunis obboleeyyan kiyya kuni kilaafni keessa hin jiruu ja'an waan namni nyaatu kannuun ruuza makroonii obboleeyyan kiyya kalluuna fooni waan ammaan tana dhoyne sanii tutuutu kan namaa waan ulamaa'iin jettis laallee jira haya obboleeyyan kiyya ka islaamaa maallaqa kan nuunoo ni taatii dhiiroo arra dura gorsa ammaan tana isinii godhu jiru kana amata sadii dura masgiida keenya masgiid xaaliyaanii rabbii isaa fi masgiida biraa cufaatu ka addunyaarra jiru haatiisu ama sadii dura gorsa kana obboleeyyan kiyya godhee ni kan namaa anilleen je'eetiin jira ture maaliif yaada ulamaa irratti irkadhee jechuu ammaan tana garuu yaada sanirraa an deebi'eetiin jira wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru hal gaddarree booyeetitiin yaa rabbi ofii naa godhi je'eeni yaada ulamaa'ii maallaqni ni tahaa je'an sanis isiniifin ima obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana imaamul aazam imaam abii haniifaan nu'umaan ibni thaabit alkuufiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a maallaqi kennamuun ni taatii je garuu obboleeyyan kiyya jarrii madhaba sadee warra kaanii jechuun maalikiyyaa shaafi'iyyaa fi hanaabilaan rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a lakkii maallaqi hin taatuu ja'an warri maallaqni ni taati je eenyuun isiniin je imaamul aazam abii haniifaan akkas je sheekni isaatis
عطاء ابن رباح أكزجي إمام أبي الحسن حسن ابن يسار البصري أكزجي إمام عمر ابن عبد العزيز إنيس أكزجي الإمام الجليل طبيب الحديث إمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري نلين رحمة الله عليهم رحمة واسعة شوف إسانيت ربي الرحمة أقولوا في رحمة واسعة إن اللين أبليين كي أكنجي إمام أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري نلين رحمة الله عليه رحمة واسعة إن اللين أكنجي معاوية ابن أبي سفيان عليهما من الله رضوان إن اللين أكنجي أبليين كي عليهما من الله رضوان قروا أبليين كي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسكيني وان اتهاجموا نما إسان الربيكو تجرى بأبي هو وأمي وروحي ونفسي وقلبي وكياني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانما إسان جاءن جنان إسنين جاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علماء أمان تنجرت فان هدو داو مالك أكن نموتو إنماو إرج على مالف جنان غافسا تريك كفلون انجرو ركوب كنينة هاجما مار جاني نتلقي أنتنين أردرجي أن أمانات أف علماء إسان شفاتو إسني هميتين جرى جالوان كي إنو مغافسا يرون أن هاسو إمام أبي الحسن حسن ابن يسار البصري في إمام عمر ابن عبد العزيز في إمام البخاري رحمة الله عليهم رحمة واسعة جرى كان قفا رقا وريتين جي أمانتنا أرجم ربيتين ريسيرشي تقو تكبهفي والربين نولافسي كوان تكما هم بين اللي تقواسي في أتشين ففناني نما يهدو كنان إسني هم اللي جتشودا أمانتن أكنا جئتين همي في أيا ربي أوفينا أقول إسن جئتين جراني إسن علمائي تنرتي يو إركتنيس إسني تتوتو بيكا أن أمانات أفسني همي غرو نتجج رسولاتك أبنان إسنين جا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضيلة الشيخ والدكتور أبي إسحاق الهوني نلين كمصري حفظه الله ورآ علمائي تنجفات رب أمرين إرتو فيامي أوتو بركاك عبد ربي نساني فاكنو لكي هنتاتو جئي مالك آمتيتي وانما رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوكا نياتا أرمي نياتو سن كنا جئي أبليين كي إسلاما سن كنوك أبداني جتشودا يو بيا عرباتي في بيا أوروباتي في أمريكا جراتني غانمني مسكينا هم فرطو أچي هنجرو جتني مالك أيو تاتي فرطة ملي نياتا متي سنغا ورقيسان كبيا أسي جرو سانتي إرغتني إسنير راكنو ندندها والله أعلمين إسنين جا أبليين كي إسلاما أغيسمان hikman zakatul fitri haditha kanati yon isinit dheereselle ofina godha jechatin haditha kananin dubbiti ya isinir ratumura wal hadith rawahu al imam abu daud fi sunani wa ibn majah fi sunani wa sahahu al hakim namni biratillen haditha kana odeyse jira imam al bayhaqi odeyse jira wa daraqutni inillen odeyse jira wa hasanahu imam an-nawawi fi al majmu' wa kadhalika hasanahu إمام ابن قدام المقدسي في المغني فيتن أبلينكي وصحاه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه درك أما قد إجرا زكاة الفطر زكاة فطر طهرة للصائم isa soommaneef qulqullina akka taatuuf jecha dirqama godhee jira minal lagwi dubbii kufaa ta'erraa warrafathi dubbii wal qunnamtii saalaatitti qaceelchiturraa waxuumatan ammallee nyaata akka taatuuf jecha lil masaakiini miskiinaniif faman addaaha namni isii kanne qabla salaati salaataan duratti fahiya isiin sun zakaatun maqbuulatun zakaa qeebalamtuu taate namni odoo dirree iidaa hin deemnetti kanne isiin san zakaa qeebalamtuudha rabbiin dalagaa tiyyaa fi teessanii fita muslima cufaatu rabbiin nurraa haa qeebaluun isiniin jaa waman addaaha ka isii kenne ammoo ba'ada salaati eega salaataati eega dirree iidaa dheenee salaannee dhufne booda namni kanne fayya isiin sun sadaqatun sadaqaadha mina sadaqaati sadaqawwanirraa tataatee ja'an obboleeyyan kiyya bakka zakaatul fitrii san siif hin buutu akkuma yeroo kaan obboleeyyan kiyya tokko masgida keessatti aawunu na gargaaraa je akkuma kanneti akkasitti sii lakkaawwamti malee zakaa fitrii akka nama kannetti siif hin lakkaawwamtu allagu jechuun jecha kufaa ta'ee waliin jenne arrafat jechuun jecha dubbii wal qunnamtii saalaatitti nama geessu qiila ja'amee jira aljimaa wal qunnamtii saalaatu ja'amee jira wa muqaddimaatihi waan
sandura jaarsaa fi jaartiin godhamee jira ja'amee jira ammallee jecha fokkotaa ta'ellee ja'amee jira ma'anaa isii yeroo himnu jechuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafuu gabaabduutti wanni irratti walii gallu maali? Zakaatul fixriin tun waajiba ulamaa'iin irratti walii galanii jiranii wanni isiin tun ogeessummaan isii jecha garii dubbii kufaa ta'e kan nurraa argamu dubbii wal qunnamtii saalaatitti nama qajeelchurraa waan nurraa argamu fi ammallee miskiinaniif isiin tuni nyaata guyyaa san akka isaan akka namoota akka nama dureessatti akka nyaatanii bareedanii dhuganii fi tanaafi jechuudha. Khilaafa ulamaa'iitis wajjilaallee jirra. Isiin tun takannamuu qabdu iidaan duratti isiin tun takannamuu qabdu nyaata warri biyyaa san warri magaalaa nyaatu nyaata waan fadhe haa ta'u saniitu tuutuutu kan namaa waliin jenne maallaqee akka kannamuu hin taane jumhurri ulamaa'ii yaada isaan nu himaniini jennee jirra sanis walii ibsinee jirra. Obboleeyyan kiyya ka isiin tun kannamuu qabdus dirree iidatti odoo hin deemne waluu kannamuu akka qabdus laallee jirra. Guyyaa lama durattis akka kannuu dandeenyus waliin laallee jirra. Khilaafa ulamaa'ii cufaatu rahmata rabbiitiin walii ibsinee jirra. Wanniin akkanatti ibsee xiqqoo keessa seenee fi namni xaalibal ilmii tahe abaloo akkas jee abaloo akkana jee irra yaada bareedaa qabaatee yoo abaloo akkas jee abaloo akkas ja'aniin deemee kitaaba isaa akka muxxaluu fi tanaaf yaadi guddaan obboleeyyan kiyya sani inuma. Obboleeyyan kiyya khilaafa ulamaa'ii hadiisa kanarratti takkichaa tana nuu himeetitiin fixa. Al-afdalu ikhraajuhaa isii tana irra caalaadhaa baasuun obboleeyyan kiyya. Fajrii guyyaa iidaa san fajrii subihii guyyaa iidaa san kannuun irra caalaadhaa oduu dirree iidaa hin deemne duratti kuni madhaba afuran keessattuu yaada beekamaadhaa obboleeyyan kiyya. فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه قياسا كيست أمو صلاة بودتي يوكن زكاة الفطر تنا كرها جب ماذا عند الجمهور الرهدو علماء برتي الرهدو علماء سن كيسا منهم إسان سن كيسا شافعية برتي في حنبلية برتي رحمة الله عليهم رحمة باسية وهرم بعده إيجاسي كنون أمو haramii jaan obboleeyyan kiyya warri haram jee isaani eega salaataati guyyaa san keessatti yoo kanname jibbamaadha obboleeyyan kiyya garuu salaataan boodatti yoo kanne ammoo haramii inuma obboleeyyan kiyya imaam Abu Muhammad ibnu Hazmi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yoo salaataan boodatti yoo tursiise haramii bakka zakaasan isaaf hin buutu لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولنجنة كإسي كن أمو بعد الصلاة إيجا صلاتاتي إسينسون صدقة من الصدقات صدقة ونراكتات جتش كوني صحيحني جتش علماء إرى جتش كنا توتو نور أفين إسنين جاءتي يونين لغاق أنمي الله الراهي يونين دغونغولي همين نفسيتيات الراهين جاء إن شاء الله تعالى أكنا فكاتوتي واتكافل ما برتن جرتن جيتي تنفكاتا يو إسن إبدي علماء إنتينيا هدودا غما ساتلايتيتين غما فيسبوكيتين نجران الحمد لله وثم الحمد لله ربين فيامي أويتو أمري إرتو برهاق عبد ربي ساني فاكنو أبليينك يا يادك يا أستين غوابسا anis kanin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu anaafisinu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu dhukkuba kanallee rabbiin ni dandahaate rabbiin nurraa haa kaasu anaafisinu warra soommana kana keessa qiyaamni isaanii soommanni isaanii du'aan isaanii qeebalamtee fi ibidda jahannamirraa bilisa bahee warra jannataati rabbiin waa godhu ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbiin nu haa godhu sodaa isaa yaqiina isaa iimaana keenya rabbiin nu haa jabeessu allahumma laa tadaa lanaa dhanban illaa ghafarta walaa hamman illaa فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طائعا إلا زدته وثبته ولا آسيا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا
اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وحرم على النار أجسادنا واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا رب أجز الطبيب فداونا ودؤوفة هيلتنا فقونا إلهنا وسيدنا وخالقنا أحسن ختامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.